Tenaina, fandarana famakiana ten'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenaina, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratany Matio, toko 2. Ny namangin'ny maky sasany an'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema Jodea, tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe: aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy, fa nahitany kitany teny Atsinanana izahay, ka tonga mba hiankohaka eo anatrehany. Ary no nandray izany Heroda mpanjaka, dia nangorohoro izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Dia namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanorandalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe: aiza moa no haterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy: ao Betlehema Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao Betlehema, tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra no ao anatin'ny andrinan'i Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia nampaka ny magy maningina Heroda ka namototra fatratra taminy, izay andro nisehon'ilay kitana. Dia namiraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe: andeha, fotoro tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambara ho amiko, mba hankanesako any koa hiankohaka eo anatrehany. Rehefa nandray ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro, ilay kitana hitany teny Atsinanana, nieloha azy mandrapizanony teo ambonin'ilay toeran'ny zazakely. Ary noho nahitany kitana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahitany zazakely tsy mary reniny ka niankohaka teo anatrehany. Ary noho efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy, dia volamena sy zava-manitra ary ny ora. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy hiverina ny amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. 17. Ny nitondran'i Josefa an'i Jesosy sy Maria nandositra nankany Egipta. Ary no nefa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe: nifoaza ianao, ka eto ny zazakely sy ny reniny dia mandosira ny Egipta, ary mitoe rany ambara-pilazako aminao, fa Heroda efa hitadiny zazakely ho vonoiny. Dia nifoha izy ka nitondra zazakely sy ny reniny, raha mbola alina, dia lasa nankany Egipta, ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Heroda, mba hatanteraka izy namplazan'i Jehova ny mpaminany hoe: nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. 19. Ny nampaminoan'i Heroda ny zazakely tao Betlehema. Ary nefa fantatra Heroda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midiny, izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. Dia tanteraka izay nampilazaina an'i Jeremia mpaminany hoe: nisy feo re tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra, Rahely nitomany zanany, ary tsy azo nampiononony izy satria lany ritra ireny. 17. Ny nitondran'i Josefa ny Jesosy sy Maria niverina tao Nazareta. Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompony iseho tamin'i Josefa tany Egipta tamin'ny nofo ka nanao hoe: mifoaza ianao, ka eto ny zazakely sy ny reniny dia mankanesa any amin'ny tanin'i Israely, fa efa maty izay nitady ny ain'ny zazakely. Dia nifoha izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, dia tonga tany amin'ny tanin'i Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodea, nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra hankany izy. Ary rehefa notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy, dia lasa nankany amin'ny tany Galilea. Ary noho tonga tany izy dia nonona tao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
atao hoe Nazarénina izy. Alléluia. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 2. Enfance de Jésus-Christ, les mages à Bethléem, Hérode. Au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Fuite de Joseph en Égypte, massacre des enfants de Bethléem. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Mort d'Hérode, retour de Joseph et son établissement à Nazareth. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Das Evangelium nach Matthäus Kapitel 2. Im Namen Jesus. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihm anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk
und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie gen Bethlehem und sprach, ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Wenn ihr es findet, so sagt's mir wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, den Stern, den sie morgenlang gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weinrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Da sie aber hinweggezogen war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägyptenland und bleib da, bis ich dir sage, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich bei der Nacht und entfährt nach Ägyptenland. Und blieb allda bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder zu Bethlehem töten und an seinen ganzen Grenzen, die da 2-jährig und darunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von der Weisen erlernt hatte. Da ist erfüllt, was gesagt ist von dem Propheten Jeremia, der da spricht, auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört, viel Klagens, Weinens und Heulens. Rahel beweinte ihre Kinder und sollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Da aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum im Ägyptenland und sprach, steh auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel, sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. Und er stand auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und kam in das Land Israel. Da er aber hörte, dass Archelaus im jüdischen Lande König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu kommen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog in die Örter des galiläischen Landes und kam und wohnte in der Stadt, die da heißt Nazareth, auf das erfüllt würde, was da gesagt ist.